की मतंग दे हम लोगों ने लिए मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट होजी लाखदर अप्रैल की तारीख कुन मापन की मनुंगा सुप्रीम कोर्ट मरम पी के दोरी अखोई लेखोजे योगी केस तुगी मतंग को मसीसु याम लोग बोर मोइनी ड्रग की मतंग खनर को तो ने कोना मसागी ड्रग सी नुंती फारे इसी मसीनसु हाना ममांग दे कोइना सथर का लाको दो स्माइना फागनी फारी तौरी हाइबदसु गवर्नमेंट उत्पने लवी अदुबु मरक्ता स्टेशन दा मसा मसा आयोन सिंबा अदुगा एसआई अदुगा इंस्पेक्टर को की रिंग तलाइबा कांगुना ड्रग की केस मसा मसा सिंग तुमिन तुमिन लोन लोशन बगी पोट अदुम अखोद पाव लाइतब नते एविडेंस लाइतब नते अदुबु मसिना लोक आयुक्ता दे हेक चप्पा याबगी प्रोविजन दुमक्ति मदुदा फिजिबल ओइदबने ना खल्ला काने कोन चत अदुबु दकाले द एस एंड वेन नेसेसरी अखोद लाइबा एविडेंस मसा मसा खोज प्रजाना पुकला कने अब अदले कोइना हाइना बम लाइदना को कोइ ngasi खने बतो जिया मारि लेनावा कोइ से करप्शन इज a form of dishonesty aduga or a criminal offense hai aduga or abuse power for one personal gain hai and last ki abuse power for one personal gain na hai one person gain hai matang da amaka kam se because ye MSPTCL ki citizen oiba sharat ko even magi relatives masi manau sing ate yengbiyo hauji koina amaka lai moi da Rajiv Gandhi village electrical yojana haibo maniko asambada moina RGBM haibo kanam hai adugi potu ki da crore me amam lai adu magi relatives yung manu masib naw me amna crore me am sina lai bese ngasai ki corruption ki koina huji panjagi ba pota corruption is a form of dishonesty or a criminal offense or abuse power for one's personal gain haibo ki last ki poto si ki maning jab yam or club lo yaw adu dagadi makoina akoi ki dishonesty du la agadi akoi ngasai cheating fraud 420 na IPC ki leiba potu matu ina moi jidum punishment ngasai ki bribe people pot loi to aduga prevention of corruption at 19 IGI ki makha da pili ba ngasai ki section 171 in the people di yam na pi ba punishment do alo da atop chana ba CRPC ki IPC ki singje panjal laga da ngasai ki sumba masa ki sen dana ore si jana chawkai ga dam ne maduna ngasi CM na to i posi masine lowe ba akoi ne kai no Huran ba kangugi apik pa sel khara makoi na ngaji prikau da hapaga potuna kaino huran ba kangu badam thadu iji kai ma kanda maduna maning makha tam na paisa je ngasi masing thi be aba huran ba kangugi sel khara nabsari phajari haiba acho wasang khallaga acho gone na khanja ba acho was nga tarwa raw ne kan ba miyo yam lai ba dak ki maram da ngang no saw ba adagi even atoba bribe ki maram da ngang saw ba lo na bra yam haiba adugi aduba sing do madugi ngasai gi drug lord natrage any drug karwa to wa corruption bribe ta yam leiba singdro moina nangchal la kana sagi noi nga sagi piram ma sel prikau da masing thiba ya ba khara se sina maram or kana masing thiba ngam da ba chen ta jaro praja mayam hingera sigera open broad day light ta nga sagi open looters of the society na noi ja ai ko na thadu oga thamaga mathangi election da na khona talak ko paisa do ko bot de ke ai man ba kangu su yaw re aduna hauji chief minister na yam paja ba basan mayam ama action mayam ma to thoma tam da even kana gumba XYZ amna complaint tor kuma tam da by name da sigi nu pa just mai tor ga di khudak ta ngasai even rape case ki da ngasai ki anticipatory bail da thadok ke bom nu pa do ji ko na yaroi phawai bo phangam da ba police department ya lising ohum jama chai report ikapno mitra mathai manga trama thoi ni theng i adagi sumaina abortion to to ba ya da ka to na ji case ta ja khabar yong na pok lai pot sum bar chen ai ba ayo ga je huji suspension de thong ga do ne marano ta sing na chum ma ba proof to ga ma ba lising ohum jama pi na me kai ma to je adudi suspension na te ba terminate to ka do ne suspension na isdi matam khra gi ne mokoi gi government servant da lai ba kanggo je mayum da pota za ro adubu court ki ayaba yaudana panjal pakot ba yade ayaba yawga nirga dum chatlu aruga noigi paisa do adum lengdana matam khara gi matung da pulap ngani na khalla kanda suspension ji pot mana be pot na khan ba mi yawre aroi ta gadi hauji gi pot ain law ek mayam mak sida uji insert option aning ba je akoina kano state na jam semja ba ba pot ni chema kanda kari gumba noisi naral lai ne koina ta seng chapchana proof tor aba phangaba aruga evidence yaw phangagadi nangi service do kano suspension tor madagi termination tor ni hana tor ga terminate tor ba jail ta ba moi ga sai gi property me am je ga sai chana da property ma ba ga am jing je ekon auction do ya ga je action do auction ga law tor ga mayam da pithok tana donate tok tana tor ba awgal aba ngasai gi paisa huran bai mahutta keno to aji ga sai AP ka ko haibde am phajabum yaw bune ngasi moi gi adum ba office sing chapda noi kari gumba moi gi deputy CM na haibni ko AP delegi noina kari gumba government servant ama oina na sana phangi ba tolop tuna thabak sining thina to bangam da ba paisa khra gi dum da file pha ba mi le phan bo wahan ba je to dur ga di nayum da han ro to thabak to kai na ai moi di chala
ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯂꯣꯞꯇꯨꯅ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯂꯨꯄꯥ 500 ꯂꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯀꯩ ꯆꯥꯝꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯝ.ꯑꯦꯜ.ꯑꯦ ꯌꯥꯎꯔꯤꯒꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯪꯕ ꯂꯩꯇꯕꯩꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅꯦ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯗ꯭ꯔꯒꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯔꯞꯁꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤ.ꯑꯦꯝꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯛꯄꯤꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯉꯥꯡꯅꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯄꯣꯁ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯈꯩꯗꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯃꯈꯣꯡꯗꯒꯤ ꯂꯨꯄꯥ 50 100 100 200 ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯑꯃ ꯇꯥꯟꯕꯒꯤꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯈꯣꯠꯂꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯁꯥꯃꯛꯇ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯆꯠꯂꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯗꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯧꯔꯝꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯂꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯔꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥꯗꯨꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯪꯉꯛꯄꯁꯤꯅꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ ꯃꯁꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯣꯏꯈꯤꯔꯣꯏ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯣꯏꯈꯤꯔꯣꯏꯗꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯣꯀꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯦꯗꯀꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯅꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯀꯣꯛꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯣꯠꯂꯦꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯀꯥꯕꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯡ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯅꯪꯅꯕ ꯀꯥꯒꯗꯕꯅꯤ 9 ꯅꯪꯅꯕ 8 ꯅꯪꯅꯕ ꯀꯥꯒꯗꯕꯅꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖꯀꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯀꯤ ꯈꯥꯏꯔꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯃꯥꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯌꯧꯔꯒ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯐꯝ ꯂꯩꯔꯒ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ ꯂꯥꯛꯇꯕꯁꯤꯡ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯂꯧꯔꯝꯕ ꯀꯔꯞꯁꯟ ꯇꯧꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯐꯥꯏꯜ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯥꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯝꯕꯗꯣ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯅꯩ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯦꯛ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯗꯛ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯔꯒ ꯃꯥꯅ ꯁꯁꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯏꯃꯦꯟ ꯇꯧꯍꯧꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯃꯍꯩ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯃꯍꯩ ꯌꯥꯜꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯍꯦड ऑफ डिपार्टमेंट मैम डायरेक्टर कंसर्न और एनी मरी लेनब सिंगसिदा अकनबा स्ट्रिक्ट वार्निंग सिंग पीर कांदा मखोइदा करी दका लई इंगोंदा हायु नोई तौम तो एक्शन लोकलु अदुगा मसिद तौम थो पोत तौसी हाबा पोजिट तौद्रि कोइदी प्रजा सिंगना लाओय अदुबु लाकलो मनो लाकनी कनानो चीफ मिनिस्टर का तिनया हराउ जबा चीफ मिनिस्टर मनाउ पा तिनया हराउबा एमएलए मिनिस्टर तिनया गा संगा लैबा साबा नपचरी फाजरी दे हिंगबा यामना कैनो मसागी कैनो इज्जत जाउदो मी याम ले मणिपुर से सुम्मा मयाम दरो दिवसी चीफ मिनिस्टर तागला कनेबा अनतगे एनी कंसर्न मिनिस्टर तागला कनेबा तागत जेबा अखोय ngasi topic te ko chief minister tagalidana asengba pot tagat pijeba mana lokhulai ba step se chummi pai ai ba je tagatchi but atugi pot law tho kana thabak thok kam de kadawai tagat no kadawai chief minister de ko ne skare non jatu no chief minister ji ko ipani imane khangada ne adu tagat ai ko ipai mana soi bu ai ko na si pami si impami ma si pan ba bane ko na ngai talak pa do mane ngasi chai chu ko ta idana chapani sigi relation da family ki relation da khalaga laitana ngasai gi nap na bo khona ba chan na bo khona ba adagi ngasai gi creamy layers laiba kangu tinaraga adagi yana selective oina khallaga tinaba kangu khra laidi ba sina di government gi against am ta ni apa pata ai ko da ba as mapung thina managa chief minister over ta ta managa emele minister sawo me am thine ba suma jine ataba mi arwan ba yarmagadi man yeneba palamdoini amma lai dui shor ko di apong bo yeneba chamana fa yai sum kan dane ba huran ba me am jine ba manipur mangal je huran ba me am mahik sing je chief minister kan se emele minister sing su hana section na tino phadop yo na di hai ni nge ओके यम नुआइजे ओजा मतम से लेसलक तब गलना